Тугандар, ассаламу алейкум. Сіздерге Макстың метро Кантемировскийді 29 корпус 1-дегі мойкасын, химическасын көргөзө кетейин. Тугандар, видеонун башында азыраак убакытыңыздарды алам. Келгенделе Судари деген магазиндин астынан мол мойканын ичине киребиз. Тугандар, оң жакка -1ге түшөбүз. Так, -1ге түшүп келгенделе тугандар, мынакей мол жакта Макстың мойкасы тугандар. Мынакей мол жерде мойка химический кылышат. Так, мынакей тугандар. Макстың мойкасынын клиентский. Карагылачы кандай сонун. Кожаный креслолор, стол. Кыскасы бул жагында телевизор. Шартты өтө сонун кылып коюптур тугандар. Азыр бул жакка сухой туман кошуп койдук дейт. Еще полировка химическасын билесиңер тугандар. Химическасы болгону 4000 деп и таксисттерге комплекс мойка тугандар 550 сом болгону. Азыр бул жактан дагы кандай жууп атат балдарды бир сыра көргөзөйүн. И бул жерде расклейка менен да заниматься этебиз дейт тугандар. Эгерде машинаңарды расклейка кылыш керек болсо, болгону где-то 5000 сомдун тегереги дейт. Машинаңарды полностью расклейка кылып, клейинен жууп, сонун кылып жөнөтөбүз дейт. Мынакей тугандар. Мойканын ичи клиентскийин көрдүңөр. Машинаңарды сонун кылып жууп жөнөтүп атышат. Тугандар, сухой туманы болгону 500 рубль экен. Эгерде машинаңыздын ичинде кандайдыр бир жыт болуп, запах боло турган болсо, келсеңиздер сонун кылып машинаңыздын ичине сухой туман айдап, сонун кылып ичин аромат жыттана турган кылып коет тугандар. Пока что аны кыла турган машина жок экен, болбосо аны да көрсөтөйүн дедим эле. Ошондой тугандар. Көрсөтүлгөн номерлерге чалып, Макска байланышка чыга бересиңер. Так, Тверге жолго чыктык, Тверская областка. Досума машина алып келебиз. Bir Chevrolet Lanos gördük. Buyursa barıp gelgiçe Tverskaya oblasti көрсөтөбүз, жол кандай болуп атат, ошолорду көрсөтөбүз. Так что канал менен видеонун акырына чейин бир болсун. Buyursa платный дорогага түштүк. Платный дорога канча болот билбейм, аз көрөбүз Тверская областка чейин. Buyursa МКаттан чыгып платный дорогага taking my time to perfect the beat, and I still got love for the streets. It's the DRE. It ain't nothing but mo hot shit. Another classic CD for y'all to vibe with. Whether you're cooling on the corner with your fly, lay back in the shack, play this track. I'm representing for the gangsters all across the world. I'll break your neck, damn near put your face in your lap. Try to be the king, but the ace is back. So you ain't up on things. Dr. Dre be the name, still running the game, still got it wrapped like a mummy, still ain't tripping low. Азыр заправкага кирип бир сыра машинаны заправкалап алайлы. Так, Лукойл платный дагы Лукойл. Так, Соляристи 1700, почти 1800га полный бак койдук. Кичине бар эле, багында аз көрөбүз. Барып келгени канча неме болот. Сизге биякта турбайбы токсур. Так, Тверге чейин 161 километр көргөзүлөт. Платный менен 2 саат. Заправканы кылып алып, буйруса шоулап жөнөдүк. Жол тап-таза. Аба ырайы жайында. Кет, тынчаман барып келип алалы. 9-5 plus 4 pennies. Add that shit up. DRE. Right back up on top of things. Smoke some with your dog. No stress, no seeds, no stems, no sticks. Some of that real sticky, icky. Ooh wee. Put it in the air. Boy, use a fool, DR. Still Snoop Dogg and DRE. Guess who's back? Still doing that shit, Andre? Oh, for sure. Yeah. Check me out. It's still Dre Day, AK. Though I've grown a lot, can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block. Ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off. How? My last album was The Chronic. They wanna know if he still got it. They say raps changed, they wanna know how I feel about it. You ain't up on things. Dr. Dre is the name, I'm ahead of my game. Still puffin' my leaf, still with the beats. Still not loving police.
Still rock my khakis with a cuff and a crease. Still got love for the streets, reppin' 213. Тибердин бир көрсөтө элесек, бир көрсөтө турган бир шаары деле эмес деле жок экен. Тегерек чети бүт эле жанагы апокалипсистеги дейле го. Az gelip kaldık Börüsat Tiberge. 15 minut kaldı. Şaharına girip kaldık. Toçka gaz 15 minutda jetemiz. Üyleri, zavodları, eski действительно могу чет-четтеги зданиялар вообще каралбаппыз. Жолуна базар жок экен. Келгиче платный дорога менен шуулдар эле келип. Triple platinum doing 50 a week. Still, I stay close to the heat. And even when I was close to defeat, I rose to my feet. My life's like a soundtrack, I wrote to the beat. Street rap like Cali weed, I smoke till I'm sleep. Wake up in the AM, compose a beat. I bring the fire till you're soaking in your seat. It's not a fluke, it's been tried, I'm the truth. Since turn out the lights from the world-class wrecking crew, I'm still at it, after mathematics. In the home of drive-bys and acmatics. Swap meets, sticky green and bad traffic. I dip through, then I give you the DRE. Oh, bismillah, мынаки жетип келдик туугандар. Тиберге жетип келип калдык. Конечно, айылдагыдай эле экен бияк, ощущение. Бар жок, лай үйлөр эски. Короче, оны Ланосто алганы келгенбиз. Азыр тегерек четин бир көрөлүчү. Эгерде жакшы болсо, анан кийин эгесин чакырайлы. Вроде Ланос. Вроде Ланос жакшы экен. Чирик-мирик жерлери жок. Вроде жакшы экен. 1.5 механика. Азыр эгесин чакырып көрөлүчү. Так, туугандар, азыр вариантка дагы бирөөнү көрүп койдук эле. Азыр ошону барып көрөлү. Так, мондай сонун жерлери бар экен. Тибердин. Моз. Я, эмне, ресторан окшойт. Кинотеатр экен, могул жагы кинотеатр. Eski zdanyalar ekan. Так, keyingi Lanos'a geldik. Lanos dili 180 ming deydi, biroq bu dili жақсылап bir тегерек четін көрүүчү. Titan дискалары менен экен өзүнүн оригинал. Машинасы жабык окшойт. Так, машина. Короче, могу чет жактарда машина алган детят болуш керек экен. Жылтырат эле сонун кылып, короче, машиналарды киргизип кое берет экен. Келсең бүт бар жок урулган, сыңган, бүт шпаклевка болуп, краска болгон. Конечно, 2006-жылкы, бирок эми жана сүрөттөгү окшобойт экен да. Келсең вообще эле башка. Торпедалары бүт жарылган. Сол жер калбаптыр. Рулундагы биягын тешиптир. Шпаклевка болгон жерлер билип турат, явно эле. Жакында эле шпаклевка болгон окшойт. Химчискада болуп турду, короче, жакында эле чайнегинен кадимкиде жанагы средстводан жыты келип атат. 4 баллон тең 4 кылы окшойт. Бирөөсү зимний, бирөөсү летний. Капоты ham жакшы жабылбайт экен. 180 ming деп атат. 180 ming деп. Не стоит да бул? Кичине түшүп берем дейт эми. İşlerinde эле поезд келип калтырды. Сол жери калбаптыр почти күн. Ладно, дагы карап көрөлүчү башкасын. Дагы бир экөөнү карап көрөлү. Şu birinciге барган эле более-менее экен. Так, туугандар, айланып баары ушу биринчиге келдик.
Эң эле жакшы ушул экен. Сочный бар жогу таптаза. Калгандары өлүп калыптыр бул жерде. Астынан аркасы көрүнөт. Бул бүт бар жогу таптаза экен. Ушуну плешөйлө аз эгес чыкса. Один владелец? Два? Bir. Двадцать второй. Два. Тут что у нас тоже 22-й, 19-8, 12-10. 22. Ну вот 3 во владельца. Ну что это? Изначально из Химок, наверное, вышла эта машина, наверное. Откуда? Из Химки. Нет. Нет? Вроде там. Ниже вон 69-й регион. Не, изначально, да. Рыбинск. Рыбинск? Что, больше никак? 5000 не ступите? Не могу, и так же много скинул. Ну, хотя бы на аккумулятор. Никак. Вечерний базар. Сразу много скинул, ну и сразу написал, что больше не буду торговаться. Чисто на этом. На доставке будем работать на этом. Я понял. Нет тогда смысла вообще. Еще нам доехать до Москвы. Да я понял. Нет смысла тогда нету не продавать ее. Я на ней сам копейки зарабатываю. Ну я да, сразу просто. написал Не, просто я не 130. знал, что там аккумулятор, что я думал, все нормально там. Просто косяков там не написано было. Сейчас Дадим сейчас. Позвоню и... И сразу поедем, пока что не поздно. Жүргүзүп көрчү. Видишь, вот эти... Так, мынакей туугандар, буюрса Ланосту алып жөнөдүк. Көрдүңүздөр. Буюрса жолго чыктык. Көзүмө тирсек чыгып алган экен, 2 күндөн бери көзүм ишип көргөндөр нүтө карап атат. Буюрса азыр 2 сааттан өтүп үйгө жетип калабыз. Как раз Оза Чарайга барып калат экенбиз туугандар. Документтерин алдым. Буюрса жолго чыктык, азыр жетелешип жетип алабыз эми. Аккумулятор кичине слабый экен, өчүрбөй айдап барайын. Механика көптөн бери айдай эле келем. Кеттик туугандар. Так. Вроде кетиши жакшы эле. Суусу муздап неме болуп турат да. Суусу көп көтөрүлбөй атат. Ооба, 90-дан ылдыйраакта турат да, 80-де турат. Че? Так. Заправкалайлы чыгып. Второй на 1000, пожалуйста. Балл оставляем? Да? 73 рубля накопилось. Скидка у вас пересчитается 2 рубля за каждый литр заправки. 1847. Спасибо. Қайда бересің болды? О. Жармаш өтіп кетеміз да?
Пока что 90'ны қармауатады. Пока держит, нормально. Бұйырса платныйға кіре баштадық. Аз барып платный парковка дедім. Ол платный дорогаға кіреміз. Дальше кетеміз бұйырса. Чиркем ол тоқой. Вроде ходовойдыры жақсы. Тоқойды чиркем ол красотасын қарағын. Массаға дейді ғой. Азыр эми платныйда көрөбүз эми кандай кетет. Вроде пока жакшы. Печка иштеп. Музыкасы гана радиосунун антеннасы жакшы тартпай атат да. Буйруса жүрүшү жакшы Ланостун. Платный дорогада кетип атабыз. Эртишип алып. 120-130'ду кармап атат. Эми жанагы все равно башка машиналарда жүрүп көрүнүп калгандан кийин буларда кичине непривычныраак болот экен. Вибрация, шум, на жак бер жак. А так татыштары, жүрүштөрү жакшы. Ну, доставкага бап машина. 1000 рубльга бензинди койдум. Буюрса жетип ашыш керек жөн эле. Москвага чейин 200 км жүрөбүзбү? Как раз. Пока что жакшы. Кетип атабыз тынч эле. Anaga bunu 180-200 davgan alат da bizden. Машинаны кыймылдата коюн деди го бияка. Eagle double G. Eagle double G. Top dog, bite them all, yeah, I'm burning it up. DPGC, you should be turning it up. CPT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang us in the club, baby, you got to get up. Cause homies, thug homies, yeah, they giving it. Так, тугандар. Иш өлдү, короче. Жолки, бу платный дорогада да. Короче, баллонубуз айрылып кетти, короче. Ёлки, экиге бөлүнүп калып турган баллону, ёлки. Бир жерге барып баллон таап келейди эми. Ай, ёлки. Ами канчада өтүп атат машиналар? Злого ловят родители, натянув. Так, аз баллондун размерин сүрөткө тартып алайлы. Анан кийин аз неме кылабыз. Баллон алып келип салып алып неме кылабыз. Салып көрчү түшөп экен. Чөкет? Ya bu çoğun babadır. Ya bu ömrü boşa kadar emez okşayt. Ya bunun pult işteydi kendi. Ya düşmeydi kendi dostum. Aylanıp ketdi. Okşayt. Ya bu kağa okşayt, ne kadar okşayt? Oo, sen jaka okşaş kerek. Sultan'a eken ben. Ötke de eken ben. For the streets, reppin' 213. Still the beat bang, still doing my thing. Since I left, ain't too much change. Still, I'm representing for the gangsters all across the world. Still, hitting them colors and them lolos, girl. Still taking my time to perfect the beat, and I still got love for the streets. It's the DRE. Ha? Sekundu. Kept my ear to the streets, signed Eminem. He's triple platinum, doing 50 a week. Still, I stay close to the heat. And even when I was close to defeat, I rose to my feet. My life's like a soundtrack, I wrote to the beat. Street rap like Cali weed, I smoke. Еще там машина стоит на острове. Сейчас я друга оставим там. Надо было, чтобы он с ним ехал, он мимо поедет.
Сейчас можем останавливаться там? Ну вот сейчас вот здесь вот я остановлюсь. Быстренько спрыгнем. Да. Ну на этом съезде же, да, выйдете? Да. Corners in the lolos, girl. Still taking my time to perfect the beat, and I still got love for the streets. It's the DRE. It ain't nothing but mo hot shit. Another classic CD for y'all to vibe with. Whether you're cooling on the corner with your fly, laid back in the shack. Здравствуйте, работаем? Да. Этого, ланоса надо шину открутить. Не откручивается. Болты не открутят? Да. Все, туғандар азыр машинен болтун бошоттук. Вообще бошобой койду да, жолдо платный дорогада. Бошотту азыр шиномонтажга алып келдик эле. Эвакуатор 2,5 миңге алып келип таштады шиномонтажга. Буюрса аз баллондорду салдырып алып, буюрса шаарга дальше жөнөйбүз. Сааттагы 9:30 болуп кетти. 12ге чейин Москвага барып калабыз буюрса. Вот это трэш. Жизни не сняли, что ли? Өмірі чечілген емес оқшайды бұл дискасы. Дискасы шықпайды. Дискасы шықпайды дейді. 150 сомнан алмаштырып берем дейді. Жоқ, алмаштырып қойсын. Әрқайсысын ёпты қойып. İşlerin alacak verecekler taptaza oylar eкен бирок. Манжурондар, коробка, маяк бар. Так, туғандар, все. 4 баллонды тең салдырдық. Летний баллондорун, зимний баллондорун салып, баллондорун даяр кылдык. 600 сомго алмаштырып берди. Кеттик эми жолго чыктык буюрса. Тынчаман жетип алалы дальше. Так, туғандар, мынаке буюрса үйгө жетип келдик. Машинени алып келдик. Бүт өзүнүн баллондорун салдырып, түнкү саат 12 болуп кетти. Буюрса өзүңөр көрдүңөр, кандай барып келгенибизди. Жакшы видео болду, жакшы өзүнчө эле бир приключение болду. Тынчаман барып келип алдык буюрса. Таң калганым эмне болду айтайынбы туғандар? Жана платный дорогада машиненин баллону жарылып калып калды. Машинени таштап кеттик. 1,5 сааттай берки машина менен жоголуп кеттик эле. Жолдо скаттын патрульдары менин номеримичи туғандар. Мен эмесе эч жака неме кылган эмес. Мен номеримди таап алыптыр. Нургазы этабы дейт десем. Эмесе бул переоформление бул элек машина. Машина оставили, жана немеде платный дорогада скатта машинаны вы оставили деп атпайбы. Шок болуп калдым да, мен номерим каяктан таап алдым да десем. Эвакуатор чакырып, жолдо патрульдарды коюп, силерге кече машинаңарды карап турабыз деп платный дорогада ошондой өтө жакшы жардам көргөздү. Бизге кече машинени карап туруптур. Келдик, эвакуатор менен сырткары алып чыгып берди. Дальше вулканизацияга чейин, шиномонтажга чейин 2,5 миң бердик, жеткизип койду. Шүгүр 4 баллонду тең алмаштырып, баллондордун кайра белгилерин салдык аркасына. Ошентип тынчаман жетип келип алдык тугандар. Барыңыздарга ийгилик тугандар. Эмки видеодо көрүшөбүз. Видео жакса лайк, канча сом каналы менен бирге болуңуздар. Ийгилик барыңыздарга.